lagi nih. Inilah guys perjalanan ke Pantelamo melewati hutan rimba. Oh, kami santai kita, baru kita cepat. Makan pepaya dulu kita. Mau pepaya. Ayo. Kita makan dulu di sini. Dulu. Kita balik rumah. Wah, santai baru cepat. Kan cuma nak lah. Ay, chưa không nhớ tao mừng đối của phải năm phạt. Nó cái nhau đi nó con nó làm. Makin apa makin ya guys, itu Pantai Lamonnya sudah mulai nampak. Oke guys, kita masuk hutan lagi. Kita masih belum sampai.